Moichumuri bono na gukwanira ndonsi ya sobereta semarogoba ya bono chinga kichini gukwaligania SMS ya mangana maya nyara gukumanya gati ari twabereto gukwaligania kurasoma mbiyale ngentambe weka Chinsa chigobono chabono marogoba ekero chiaragire Chinsa Ikomi litukeriga aliya Aramisi sitaliki 15 n'ibere umutenye 11 omwaka bw'ikiri bubere na 20 na mange habereka okolekana ayo abalike bayito bagendete ko yabwati ya senchira yoweme nabo igobone me county ya Nairobi na bigone county ya Kiambu ni gobono chinyumba cha rokani kugwa sensemeyo ngati erito cyukumanya na ndense muke nyumba yaberege kugwa aseri tukolera se county ya Kiambu orito kubwatera nere nyirabono gwetera sumuno wemanyereryo igakorwa Joshua Auta nabo igolitera n'inchinkoro Vincent Onyancha. Tiko cha kaboigo no roboti rogo ichana buna henyombende nigo yagure ase county ya Kiambu asamanya kanete buna ruaka henyombe jubono nigo yagura motukabere maiga yenyombe goroba ibwa tamaronga 5 nabere kogwa sensemeli ya Kasarani waigo nyombende yagure nsema ya ruaka nige bwa tamaronga 5 eyibono kraboni ga abantu bakurororo nigo bara abantu bere abwego tebekana kobo mungina amo numusacho yobarenga senyomba yabage kowerwa enyombe ya maronga 5 nigo yabage kogwa kegendrete kwagachwa asensemeyo ya Kiambu no naboni go bali bagokonye basikano yawango kurwa serikali ye county ya Kiambu bamnyokirwe ikasensemeyo kane kibuna mbagendrete gotorie bali babwatiranire asenyombe yumaega yokogwera enyombende asensemeyo ya Ruaka no nabo mu governor bwe county ya Kiambu Kimani wa Matange negatebire bunemero bali yabe negendrete kobweko goitona chinyomba cyonse kiri kigendrete kwagachwa ase county ya Kiambu bunencheremo yoko nyara gokole bikore bichinyomba kogwa asensemeyo ya Kiambu. Mtu yoyote ambaye anaendeleza mjengo bila idhini na bila stakabadhi zinazofaa, sasa hatua itakuwa tofauti. Tukitoka hapa inabidi tuende tuketi ile board ambaye inasimamia haya mambo, kwanza hiyo tutaiweka kando pia kwa vile tunaona kuna kasoro. Watu wenye tumepatia wajibu wa kufanya hii kazi pia tutawapiga msasa mara ya pili sasa. Na go tigana na yubono ekerokeria ensengi megendrete kweroberi yasogo chikonyera bonse bali basirio mabwabo kubwatekana nembasikano yechipara ekyombe kemanyakanita buna NTS ni gobono aseri tukulialera kegendrete kurwa morokerio nabo gokobalenga abarundi ya ase county ya Nakuru osemba bwate afyengia na sogikerania obokorre bwabo na bokolengana nekyombe kyamuno motene bwe kyombe kyo kurwa sorogongo runi gobate birubuna bagendrete koba lingoli anene abarundi ya Kigali unenchereye moyo konyara kunyura nagochia kubasabera bali anene babera bagusiria amagimabo goetera seme basukano yechipara. What we are actually interested in is vision. Vision ni how far you can see. That's what we are interested in. Because there are some visions that you are not allowed to drive, especially gari ya abiria. So kuna visions zenye zinaweza kukutatiza wakati wa kufanya kazi yako kama dereva. Kama vile tulikuwa tumefanya mambo ya COVID, ndivyo hivyo tu watapimwa wote. Kila mtu akipimwa, akiangaliwa dawa yake iko namna gani, anaelezewa vile atafanya, kama ni madawa atakunywa ama atafanya namna gani, kama ni mgonjwa. Lakini kama ako sawa ni sawa. Atufanye tu kwa hii siku tu peke yake, ni kitu ya kuendelea. Tuone ya kwamba madereva wetu wakienda kwa barabara na wakibeba abiria wetu, hata abiria wenyewe wako na confidence ya kwamba anabebwa na mtu ambaye ako na afya. We urge Kenyans to be vigilant, be visible on our roads so that we reduce.
Na hekero kiriense ya Kenya hegenderete kuminana n'enchara nabo igono gukuna kumurakera ci county aho aigasense ya Kenya habwasa abantu bakunira umuno n'enchara umubaro yomentere goika abantu 5,5 n'uguteyemo nigo bono Chinsa mocinda na county ya Nairobi kigenderete gukuna umuno aso kubura kwendagera gati Chinsa mechingamo nensemeli ya Kibera iye kutoka county ya Nairobi kolengana ne kiombe kemo kemanyikante buna Faith Mission Kenya nigo kia robo konyi go chia skuru yo boroso ya Kibera asaborokiwa konyara kubaindagira bunenchire mo yo konyara kubasira kinga kichiga barase skuru boigo abana bagendrete na matemu abo nana bokolengane kyombe kino gyatebire buna bayimukire gitambo kira soko nyara kokonya chiskuru cyo boroso anasenseme ya Kibera kubwatekana buna abana bange nigo saborokiwa bange nigo barokane batari gotwara ndagira bakoria anekero barase skuru nabo konekero bakwira na achinga cyabo kubwatekana no kubura no gukino go uchumi anasense ya Kenya. I believe that literacy is the way out to ensure we change, transform lives and change the situation in slums and other anger-stricken areas. Most of these parents are unable to have to bring a meal on the table. So we are working closely with the educational officer and the education institutions to support these needy kids with food, with books. Ningeomba kukiwa na adha waidhani ama donuts wakuja wasaidie hawa watoto. Hii shule ikiwa in the informal sector, the students really suffers because they don't have anybody to assist them. Tunashukuru sana Faith Kenya Mission kwa sababu wametuletea mkate na maziwa. Kwa hivyo watoto wetu wamefurahi sana. Wono gotigana nayo no moncho murigereria ni gobono aseri tukoria kabere aseke gambero kyo muchobo songo obusaito bogandreto kore waso kwamereria kerogo kyobo jumbe ase bunge ya Kitutu cha South abo Anthony Kibagendi goterase kema kya ODM harokana ausara letu ko bumubui ase ebunge yono nabo ni go kwamereri ko getigwa aseke gambero na kwamerebu na Anthony Kibagendi tabwete kerogo kyobo jumbe ase bunge ya Kitutu cha South ase nchira yobo ikirano sase nchira yobo maine no nabo ni golitukuria Andrew Maobi arubo site bwaye ko bakati ya balia babere bakurubo site buna Anthony Kibagendi tabwe tibo chori bwakolekana omwako yiga asobo chori bonene no nabo the ones at the top 19 what 190 independent candidates stroke political party agents were ready. Yes. And what do they confirm? By signing this record? Well, the people have signed. Yes, please read out to court Roman number 1. What is being confirmed? The polling station opened at the time indicated, but I can't see my agent or white papa agent. All right, we're coming to that. Let's go to... Repeat that again. It indicates the polling station? Yeah. What is your answer to the question? I said that people have signed, but I can't see my agent or the white party agents, any of whatever nature. Yes, please read out Roman number 1. Na gotigana nayo bono mwakiri George Morarani ko bona berega ko bori abawaziri bali bachoro na gotiani gwase serikali ya county ya Kisii koneke bunankuru barobo korri bwabo asinchira yobo ikirano wanchiri ya konde wenzi gotaya ni gago cha mutukabiroka mayaga yaba waziri kenda gotiani gwase serikali ya county ya Kisii abwaso yo moba bakagutuguturusiko gatia mariete Ikomi ali mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati abagakorwa kianda gati yabo ni go baeti gwane committee bunge mayaga yo kulingoli gwana ko gapo yo kunyara kuruwa bokoreri ni gobono mwakiri atebire ose gicinga kiyo cy'umwakiri George Morara atebire buna egento bono getigarete na waziri yabo kuruwa bokoreri bwabo ucyasamenye be county ya Kisii. So aba waziri aba bachoretwe bono nega sutete bake tuligerina ngayi obokoreri bole ngayo bolemere bwarenga se kuru maega nani kikera amentu gekore rinde gekore county yeito ebe county yakore kana koba yo gokora amagenderero no komenta chisemi no boamate obuya ase enseyeto yake so ase ko kurwa sentene ine usa sendigereti uno mchangamuzi mwamangana ye katiba ne sheria
bono egasiase Kisii achakire ekigioka turatake nkerina ama waziri ayachoretwe aba advisor aba mugambi simba bachoretwe mbatwara mbebe mbatwara na nobo kenyomba bagochotwara bakorere kinyomba cyonsi cyomo Gusii amagenderero asumo musike simba arati na mawaziri yaye n'aba MCA abantu bonse pi tubwaterane tokora amagendero tutabwati umupaka bwenyomba ekabira erangi obotaka obotenenku tonchore county yeto ebasiji county chirichibwa chirekereleza sense yetu yake Ayubo igo kagendreta watani kurwa sense ya Amerika ni kubona bagendeto tarechi skuru aho naso kunyara kurwa bosemia enchira barachi kwebwaterania sobo korrebwa bochinga kicho ari bago tarechi skuru aho county ya Kisii boigo tigara maiga anase baliya bago somera manganarenge tobo nchiria maigo yogo tarechi skuru echibono chirechi college skuru cho Burundia na boigo cho Bundia na boigo na chirije chi university ni kono bateberubuna ense ya Amerika ne bwatekerenge kiya anego chase aba kiwa ane bali bagosomera manganarengete obonchoreria. Kwa majina naitwa Dominic Obadia, natoka Civility Travel. Nimeshirikiana na kampuni mbalimbali kutoka Marekani nikiwa na lengo moja ya kujaribu kuleta msaada ama namna ya kusaidia wanafunzi wetu katika vyuo vikuu, National Polytechnic, National Universities, ili waweze kupata msaada kwa sababu tuliweza kutambua kwamba wako na uwezo waweza kufundisha wanafunzi na kuwapa motisha, especially wale ambao wanafanya masomo ya biashara na asua wakati wamemaliza shule wanakosa pa kwenda. Wako willing na wako ready, wanataka kusaidia wanafunzi ili waweze kuwapatia that connection ya kuwa connect na kampuni mbalimbali ili waweze kusaidika na pia kuwapa vitabu ya kusoma, na zaidi ya yote wako hapa kwa kuboresha maisha ya wanafunzi katika Kenya hii. Wanafunzi especially kule Kisii National Polytechnic pamoja na Kisii University, jana tulikuwa kule, tuliweza kutambua kwamba kuna shida ya ukosefu wa internships, pia kuna ukosefu wa karo, pia wanahitaji kupata practical examples when it comes to the job market. Yeah, David. Na ekyombe kyogo tukobo kurumi ESC niko kegendrete kurobo semia hocha sebyombe aho asenchira yokuroni bokurumi no buyabo kuroni bokurumi aiga sense ya Kenya okwana kurwa se county na kurwa sabagendrete no moyego yo niko babode byombe aho bire bya serikali na boyego bire bitari bya serikali kaneke bunankurwa ni barobo kurumi aiga sense ya Kenya. I'm Commissioner Colonel Retired Alfred Mshimba, and today we are happy. We are in Nakuru County. And basically we are here for collaboration with cooperative societies, and the main objective is to build capacity for cooperative societies in prevention. As ESCC, we are here to use our soft skills. In all counties, we do have public service boards, and it is their duty to ensure that before they employ somebody is that they verify all the documents which have been presented by the various candidates, and there are institutions which you can easily verify those documents. Ekarokali waziri bubole miaro bergo chikotare county ya Bungoma ni gobona bali mbemese kurwa senseme yobarokane kwe murungania anasogote abunoko gani kwabo babegetene serikali go kiraboni gankora bakogo ikiraniwa igo bateberu na chinga kyo mu governor we county so yakabiro mu governor we county ya Kakamega wikiri from Peto Paranya alenge omo governor so munyakero obwa ba governor nabo igo chinga kyo omu waziri mwange kyunjuri alenga senseme yoboleme igo babegete okoywana okubagote ikiraboni batarikiraniwa niko chinga kechi abalemi aube mesibate rubuneke merikie mesia na se county ya Bungoma niko giategerere maiga na kobuli muwaziri bobole miakarara chogotarera county yiri tokolyankyo aneke bunanko molekerale amangana rengeteke meri kimesie. Sisi matarajio yetu kwa waziri ambao tunamtarajia kesho kuja kwa kiwanda cha Nzoia yatakuwa tu ni kufuatilia hii maneno ya task force report, kwa sababu wakulima wameumia kwa muda mrefu na shida imekuwa malipo, miwe inapandwa bila mbolea na mambo mengi, na haya yote tuliweka kwa task force report ambayo ilikuwa chaired by Oparanya and Mwangi Kiunjuri. Kwa nini mpaka wa leo hiyo report haichawekwa wazi? Na tunatarajia akija kesho
mbali na ile manifesto ambayo walikuwa nayo hii serikali ya Kenya Kwanza, sana sana ni kuangazia hiyo maneno ya task force report. Mwichumuligire bona soroboti yorubuna hensemo yabalimi kurwa sensemelia ya Bungoma niko bagerete kwe murungania anasogoti wa maiga seka melikimesie nango ikira omweli mangana majia senchira yobwenge Chinsa Ikomi bono chiebono margoba inyirabuna ayu ngati yali abalike baito bagerete ko twaliganire kuro Chinsemo ao imenesiko yorogongo rwagusi yoboigo aseribwa orachi koba hoko nya sansamuranirwe karo yaragire ense yemo yabono margoba literani nchinkuro kwa Vincent Onyancha ulitwabwateranere gwetera somuntu wimanyiriryo igakoro kwa Joshua Auta na bwigona Abigail Nyancha mone kichibi cyamu niryogi cyawe kira senchira yoboikira nugendera gotobwatia wetera semelia mtendansi ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwega semelia YouTube mwancho mulige na bwotena buna Ndizi TV News yekora gensa yemo umerana Evarinyo Sero akoma yu ayo amo nenda mange asenchira yoboikira no ikominemo antivirus ngo charege gamone chingaro chabenga toska genda gotengera Ndizi TV obotengulio ya tomera na nkense yemo bye bye.